Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an u Superintendent of Police SP Ribhoi Vek Kanan Singh Rathore IPS ula shimkya ba ban penkluit ikajingya kali ka surok shillong sha Guwahati da ka pelong ikajing talasi ba kijingya traikam pat ba ringkat ki pulit traffic nagani ka benta bun ngut ki pat ba kila ajing kershan purai kali ka senjam jangatnat pulin Haga jingyai traikam hanong po ki pulit traffic ribhoi klabat iki draibar trong bat pha iki ban puli ke signboard balabu hasurok ki babatai shai kerukam jingyat kali bat kumnu ban pa su ki kali ha kerukam ka babiang Nrei ha kani jing talasi la syama bun ki driver truck ki mat jing e ban puli kini jing tho namar bakim sngu khasi ni english nrei kinang tangi ktien hindi Haga sing sa jan ki pulit klapan khani ka jing talasi ki kali arshaka ki truck bar ki kali ba ya klam ki kot ki sla babiang Barkum juru ye ki badi buat por jingyat kali. Kani ka jingyai tray kam kala penmi ye ka jingya pher ka pakraw ha ka jingyat kali ha ka surok ba. Wat ki MLA berki menteri sarkar kila ai jingya ro ya ka kam jengkatnat pulit namar bau SP Rathore ringkat ki pulit officer kila mi pat ba sya surok ban talasi hidaladi ki kali klam jingya pher ya unu. Hagani ka jing talasi wat u Dr. Mukul Isangma MLA batong yalam persyak ringkat wat u Dr. AJ Ricky Singkan kila syabat aki pulit kat kum ka kendon jengkaan. Kaba pen i bakatnat pulit ka trekam kat kum ka an berklam syak siliang. Ki pulit gelapan pauru baki kali arsyaka ki bajulek stan hasurok kilong kadau ba jeng ka jing ya mau jentut ya ki pat ba. Bar kani gadi kawai ni ki kam ki bla pelong ye kajing talasi ke bajur kawai ke benta ke ba hendrai ke badan kam bhai ketanat pulit ba ketanat transport kari ban pinmi lang ye kajing tho bar ke signboard ha ki ktien bat bon ki driver hari India ki snotho kham tam ka ktien hindi nalor ka khasi bat English kanang ba kajing batai ye kerukam yat kali kanong ka basyai bat bana ban pensuk ye baro ki driver ki bayat lingba ke jela Meghalaya जब छोटा सा भी साथ पकड़ रहा है